Hello guys, tuhin market chungla kiumtan lumlen wifi golha lumle wifi to kimoto hitin ma hi viborson achanchin thamkhat in het nom diu ka ta sanin chule ama ni pi bol jitam ipi aki kisalungi bham ti chu het nom te ri ka ta san je ma hi kan ki mu pi good win thila media team ten hi so ma hi aina num pon private market sunga num jin private market sunga akikal towin hecha he ikimu pidu hetai hichelai khun amayon num tan hi hello lumle nadam dam nam oh okay ke holimna anapan pai ngal jengute khat to hin anadong tawitin hello lumlen Hello. tulahi pinangai to ji tam hang pia Tu lai ka la le kha ka simja ka la le tai lunga gel ji he. okay ama hin ka la le agelzin ka la le kha simji ti che chen tawin hi bibar so ale golha lumlen to competitive service alo le bp ale kha ka siminati jo ipi adinga dan ham Competitive exam ma ho ri bu sa. hello golha lumlen to lekha ka simji enati jo ipi le kha dan ham nei si pi chet theidu ham Competitive science sai bo. oh competitive ma science sim so na science a hui pi part pen sim ham Apart pen so apart pen wa so ke thei ve lang ka sa. okay ale tulahi nang chun album yung thoji tivin album the thokha lo tam tulai Tu lai ki tho khat lo lockdown ja curfew ja. okay thokha ta lo masanga chu thu ki jajan ba le em pau ne win jong nang hi album thoding nan tim nan phone jing in na phone chu ja ve nan bol ham Phone chu gu ve lang ta bangin bole. ai wanga isu bi pau golhan lumelenin gu velang phone ki bol jing wangin ala api pon hi ama hi aman tam hi tai tun themkhat album lang anadong belew hen album la napal khompi actress hola hoi chipen khu hoina sam ailole phana sam soma nal sai mahin ipizia nal sa ham ipilampanga nal sa ham ti su anadong hite Amai lam la yo team in aban le a ki hi la yo team. okay ki hilangang themin lam langang themin hi ale tulahi lumlin hin group zaw khom nawa whatsapp group aman ha si pen te whatsapp group ayaw khom nawa nun siam to carlos to gideon thu ha pha point nun siam khu itabang mi hinte ti anagelam Amai mi lo salta khan. okay nun siam su hiti chun asavin ale carlos la itipitin tintiam Carlos le amang he chapang phawang hin de da gel he. okay carlos japang pha hin te tin gelin hinla gideon thu se hi laizen hiji chun gideon hile itin gelam Gideon hong he mang he mi phata he. Mi frank ta. okay gideon hi mi frank ta hin ai wanga amo he akimato khan nai povin hinla whatsapp group ma kho na pang khom hin aki housing we ti khatwang che iman do win hi ale tu le khang thu ga ki dong jing le lumilen hi holai kho pha kha tam nilom len tailo Mori ang ka phatan aban le chuchan purong ka phatan aban le hola ukhru ang ka phatai. okay ma hin pha lo na te gam nei tapon more yang pha khan chusan purong pha khan chuting le ukhra yang pha khatai to hi lumilen hin dongma yang anei thawin ai wanga ga ki dong le asei nom pon ten izinam tile adong mo chun hichi video ha na ki mu kha le no mo sa thewin na mi private thu so
alle itin seutin a ex hola adong ma aki khen pisa masang laya dong mo hola hi ko hi angai pen na layam ga dong te ke wang hin rose ka ngai rose so anam tui hin a hoizin garden la khu apa imule pa cha dang ho sanga a chombe yeng in hoina khuna a hi wang ilo khele aling o me ti wang he lumilena apna he do win tun lumilen hin youtube yong avezing e ti akizan tura youtuber so youtube channel tam lại ta hin emi ayong kol ho english ho mail ho tai lo emi ayong tama tam hin ama ko ma hi ave hola ipg youtube channel ho nal sa penam ipg ham ta ken ka nom hi le tamin ai wang khat bu gi seitan te ama chele chon motor vlog hi hengi chon motor vlog ipg nal sa ham te chon motor vlog te khun motorcycle agam gam ga pha jiwa ta so vlog GoPro vlog aga bol le jiwa gam le go ahin ve sa jiw hin hisu loi khat dinga vet nom ta hin ana ve jiw hitin hicha chon motor vlog ko mi izat ham mi izat siwa i khat jiw ham ti so ga jong kinute amo ya tam ni om na thom ni om ve atam kana ai hi cha chuwang ka sim zo te he atam ni yong le ki sim zo lo athom ni wang le jon mi 30 40 dung ai lo le 100 dung pha ve ta mo chi su hin youtube channel hong ho hi private na hong jong omen chile organization na hong jong omen cho motor vlog ho son mi nga la group tabang hin tinghang media team tabang hi chile changsi ai hong boygin kiti holoi kin in he to he last question adia lumilin do nom pen su ai le nangma na fans ho ko na fans ho ko ma iti na vai ha no mam iti hin kho manglew na dei sam min se pi wo che no me tan hin ko mang jiu tin no mi min ta chi ju kan se he okay ama ko na vai ha na thu is ta win hichi video hi ahung ke sim lo na pen cho hile so na apna viewers ho ko na message a ki mo jing cho hile lumilen vibe he chansin kam khat ipi class yat ha ipi bol ham ai lo le huilai cheng ham ti so nin so pi win ati jiwa hung ki bol kho tan hin lumilen hi class yat tam ti so anadong taw te to hi lumilen hi class izat ham anadong te 12 ka simin aban ka sim ta poi ka chai ta lai